ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo ita alawas ana paulwan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oy, kwasit. Ha? Ka man iwayway tinuang ko. San akwasi tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo ah. Ibabaon kang harod, kajong. Inka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag ah, nuitad mo kanyak tinwang mo, taiso. Ha? Uray siyak akanayon ti mangiwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamat tinuang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Ha? Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti saratanwang mo asipatam. Pigsaam ah, tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti dayja akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isun ti mangiwayway. Ay, amom lang arudan ako asay. Ibaon mo pa'y laang. Unak no nalakang ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ang naibaon? Nagagat ka numot kat dayja tao. Anya nagagat. Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, ina na jay mangibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na, nga dakukwasit na. Nagdakkel kit din arepete kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apag sungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, ah? Danag yu lakid din aya nanang. Napigsa to'y anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige ah, panawan kayo pa ditoy. Ah, papanamaon, apay pumanaw ka manan. Aldawon nanang, tingnak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado, ti atiwan na alimpyo at tao. Nang rona no sadot. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ije balay may kayat ko ah. Ha? Ngam nuyawid mo ije balay yo. Ay, naglalay nga mo ngay. Apay ka di akanayo na dinakpatpat yan si kakwasit. Kasan wapat dyan ka? Katsan mat nga umno ti ibagbagam? Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Ha? Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang kay ti piso. No isalog mo daytoy kayok di tababa. Ha? Day tapisom at ibaon mo ang mangisalog di takinayom? Ha? Hey! Nuang akalak yan? Hey! Sinalpak day takwasit. Sinakayan nakit din tinwang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anya timbaga ti doktor mama. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag amarigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi matikabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo ti kadwa na ang mga sikasukan ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti empleyado no ada kabagyan da mabalin nga alaan akadu at ikabsat mo. Huwan mama. Imbagyan da kadwa na ang mga sikasukan ko na. Nabayagan asagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana,
Nakapsot mo tan. Uwin nga rod. Malagip ko pa ubing kami. No agulaw iji pagadanan. Pagawiden da. Naimbaglakit din ta nasingpod ka kani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi pa nagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kayat mo kadi, taipanda kalaangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji away. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday chay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada day chay. Malagip ko, tanap-napan tayo idi ubing kami pa'y kinimano. Wen, asidag dito syudad da ijay. Manmano ti lugan amapan ijay. Iso apres ko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yun ti lugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay. Agyana ko ni ijay. Saan nabali? Takanayon da ka asarungkaran. Wen, mama. O sige, urayon tayo nga ro dya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, kwasit. Apay akit kita am dayta nagpanawan na dakkel abalay, ha? Kuwasit manon. Dakas ka de, no kita ak ti dakkel abalay. Urayagan ano ka? Saan kanto amaadaan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat? Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasanaw, kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagay na mo siguro. No, tilo ko na to yan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sa anak akwasit. Kasurun mo ket, no ibagak akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man ngirsi-ngirsi? No. Tanag madit nakitaan. Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon ah. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Kumain tipigon! Hoy! Salbag ka akwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day ja akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agngirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapu iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo ta mabalin nga isardeng ko ti sigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti ibagbagam akwasay. Ije kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya nga'y tigagaran na, taapay nga aday jay. Panggap na nga ta, ti agtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka, Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Ang mga noad da panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Ah, pag ko naamat, ay saan nga agtatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay ulitag, saan nga agtatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag ngawan agigan. Dirihas, kan nakakanda daw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sa anak mo't anap na pananang. Asino tinang ibagaan na panak? Nagsabat kami kan ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban anakita na anapan kay Jay.
Ije kalsada ti ayan ko, nanang. Sana ka napan iti inaladan. Anya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agayt. Day tatimbagak ka ni Kapetra. Tapno di da kapagatapan. May mayat no saan kan amap mapanijay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, hapay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang day taabalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day taabalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo ka di akaduan ti anak ko ije vacation house ije away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan diti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka diti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadila nga agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Iso ti umay mangyag iti masapsapol yu ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigan ijay. Saan nga ta a haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Awan mo tinakit kita mi, di mapan kami ijay. Nagdalugan na nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ay, pumasidugak man kit de. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yo ka din ti dakkel a balay? Naimbagabigat mo, kapsat. Isyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakit di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi Arcadio? Wen, sir. Italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di at ang danan ka at tumulong nga agdalos iti unay? Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ije, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wen iha, ngam sa anak ang mabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlaan nga dagos. Wan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masigurado ka kayat mo ijay, ta presko ti malangab mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natin amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Iso nga rod ana panunot ko, nga ijay kapay lang nga agkihan, iha. Mama, ladingitak no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yon, sir. Madlaw ko ngamin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kantimulong ka pa'y nagdalos iti unag. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurokak. Ado nga rin timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Ngam, abdamay sa ajak kayat, no ibaunak. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man na mo kwa na, sir. Makitam to day jay atao. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agngirse. Kat makita tinangisit agugut na. Kan rumwar ti atidug ang ipan na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka.
Para dalos dito arubayan ti balay. Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Wen tapno adda kadwa daman ng Elisa ken ading ko ditoy. Agsubli ka no bigat ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, wasit, Ha? papanam. Eh? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak a mapanak ijay. Sino tinang bilin kan ka nga ingka agtakaw, ah? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teserye tayo itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asurduan kan ibaon ni Esteban ni Arcadio. Ngam saan latamat nga italtalak daytoy ni Arcadio. Iti sabali abangir, mariribokan danana Isabel kan Ronnie. Gaputa kumarkaro ti sakit ni Angie. Katap no makaliklik ni Angie iti polusyon. Insingasing ni Nana Isabel, ngagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, denggen tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hoy, papanam, kwasit. Hmm? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak a mapanak. Sino tinang bilin kan ka nga ingka agtakaw, ha? Ha? Saanak a mapanagtakaw. Si kakit di aglang-lang akang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunaamet nga aglang ak nagtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas ka lang agtatakaw. Iswasan kang agngir-ngirsi. Intun kwan. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam nga aglang ak nagtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagamat ang mapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akas iti balay tayo iti syudad, apuro pasdek amin nga aglawlaw na. Wan mama, dito'y nalamiis ti aglawlaw. Saan akas ijay syudad ang nagpudot? Magustom ka di dito'y iha? Wan mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Ay, masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito'y. Wan mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalaw mau, kan kanayon ti umur ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day ta adda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak itaabigat ditoy. Sika ka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyaman ak ma'am. Manong Arcadio, di mo ka di kayat agyan dito Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan, maturugak ditoy ma'am.
Wan ko mamanong. Tapno adda ka duwami alalaki dito eh. Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay, nanang. Para bantay, tawan kano kadwada a lalaki. Saan ka nga rod nga ginawed? Saan nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro taitalaang ngagkabalay kayo. Sa maysa, may maysam alalaki ijay. Idintaw tadwada a babae ijay. Apay ngay, ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko aya. Ha? Kas kalaubing ngagpaiso. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay? Agsingsing pat kan aggagagat kay jadakkel abalay Nagasat ka, tasika ti inala da akadwada ijay. Ay nanang, agsingsing pat, kan aggagutak, tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo? Wan man manong. Mayat dito ita presko. Mayat ti angin na. Pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabit lang Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman nak manong. Ay, ma'am, madamag kuman gayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaadwan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho ijay. Kaya't kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wen manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat natang kan prutas. Ha? Adda sakit yaw? Apa yan naglaat ka manong? Kaasi kamat nga rod no adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag ngaminan daytoy. Agas laangan timang bibiyag kanya. Panawin siguro, tapno aginanaa. Kasla na patag tinagsaritaan nyo ka ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masaknan launay manang. Oray kasla ubing nga agpampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanya, dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko? Sa bagay, nukit kita kat nasayahat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayahat mo ti panagdalos na. Kaslagong gunay, kan agsasao nga ubing ngam na singpat. Kastamat nga ro ti madlaw ko kankwana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kasya a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nang isakit mo ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anyo ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, tao mo nagtayjay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanin manong, tulungan na klaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man manong. Kasama tumbak. Inak agtugaw iunag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo. Sige, umunag tayo.
Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom. Ay, dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay, inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakitak ang nataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Ti agas, ma'am. Ay, daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamak kan ni ma'am. Atoy ti agas. Agya manak, Ato'y mati danom, ma'am. Ay, agya manak. sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalinak a panawan manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakitak ang nakalukat tigig ti dakkel a balay. Ngam sisikarudan sa ti babae nga dayjay. Anya? Nakalukat ko nam? Nanang? Un nga raw, ngam ti pagsidda awak. Jay babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kajong akwasay. Anya? Uri asino adisin ti a babae. Di nalakid di kayat ti makisin na labay kini Kajong. Nakitak nga raw, siksikutan pa'y ni Kajong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae nanang? Saan ko ida nga inasidgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalabay itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumi-kumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak ko, mamat. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tantoy ton maminsan mama. Wan, iho. Bigatak ton nga gawid. Malam nga minan. Adamat imunag ako tiyay itidakkel a balay. Ay, kitaak man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taunag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini Kajong anapudaw a babae. At damanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sabalin sa daytoya na. Nakitam ka dahin ti ibagbagak anapu daw a babae asin na labay ni Kajong. Saan pa'y nanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kan kuana. Simangpit anak kakutsay. Ay, padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunan nga damanin mangsal salabay asabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langa na ti disente. Ngam no ni Kajaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kajong akwasit adinak tupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka, amartapan na ka. Saan na pang imbaga? Ngam imbagam ang nakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, nusaan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka iti dakkel abalay. Ay, imbag ano pastrakan da ka. Kat kanayon anak karikap tigay alandaw. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimit lang ti inalak alalaki akadwayaw ditoy? Nasingpet manong, nagagitpay. Amom ka di, idi na ulawak. Nataranta ng tulong kanya. Sa anak nga rod ang nagkamalian ng alakan ko na. Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Ididamo ngay may kami kani Manang Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak.
Angin mo ko na managtulong ka no ti taga-away. Kasta gaya manong. Maayayo akan ko na. Itaman pa yung ibagang mga dapakay aywam alalaki ating ko. Ni manong man. Dakas ka di. Nasingpat ni Arcadio. Ay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anakitak ti anak mo ani kadyong ijay. Inalada ka duwaday jay. Kasla katulong kan gwardya sa kanaw. Gwardya! Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamo tikas iti anak mao. Tabay, anya ti problema iti anak kao. Nasingpat kan nagagat ti anak kao. Sa bagay, datayo nga ina. Oray adda diferensya ti anak tayaw. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Aywan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadawt kan balaw. Nasa ni Flora, nga inalada ka ni kadyong akas hardinero ken gwardya ijay dakkel a balay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno adda mo trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man iti dakkel a balay. Ibagak asyak ti sumukat kini kadyong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini kadyong akurang-kurang. Ket armak to ti ibagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw. Ipakitam ang alalaing ka ngam ni kadyong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teserye tayo itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel a balay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan daytoy, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron daytoy iti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki iti dakkel a balay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mat daytoy ni Nana Petra, kat adda simken, amadi nga atap na. Idi naamuan da, a hardinero gayam ni Arcadio iti dakkel a balay. Simken ti apal, kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw, anak kaw. Saan akas kini kadyong akurang-kurang. Ket armak to ti bagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing ka ngam ni kadyong. Iti anyaman nga ang gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel a balay? Daytay tati isa ganaak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kini Arcadio. No kasano anakastrak iti dakkel a balay. Ta isumet ti aramidem. Anya ka di dagita insangpet mo, Manong Arcadio? Presko a prutas kanat natang, ma'am.
Anya ka di aprutas ti kayat mo. Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am. Nagsingpot ka kit din Manong Arcadio. Nangisangpot ka pa'y kadagita. Kayat ko nga main, asaan kan ang maulaw pay. Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arcadio. Aglading itaklakit di, no adadakas ang mapasamak kan ka, ma'am. Apay, kit dinakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idi nagulaw ka. Nalidayak, iso nga inyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman ako unay kan ka, Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag kaunay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito yung gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka dito ibagam iti busko. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagak luko. Ay, inakpay damagan kan ni ma'am. No kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pay. Una, no kaya't nakasarita ti kas iti panagruprupam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamat apagaramidan iti dakas ti buskaw. Makita mo ti saan mo anakit kita. Na timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagaw. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibagana kan ka. No anyaman ti bagana. Pastra kam tadeng ka. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutilay bagbagana kan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadio? Di nak mapagaramidan iti dakas. Tadak diti unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga amunag. Sige, Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Amunag ka kanawon, kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko boss. Kaano ka pa ang nagbalin a boss? Jainwang mula ang ti akin boss kan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom, umunag kan. Tapno makaawid ka adagaws. Jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon. Numalpas mo nga ibaga ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamo mo agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ije dakkel abalay? Ay, jak amaw kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ije dakkel abalay. Saan ko mat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat da ni Kajo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikaut no kayat dati anak ko nga agtrabaho kadakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gat-gatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-itid da ka no kenkwana.
Kay kayat mo't ni Ma'am Anjay ti presko a prutas. Kasta ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Anjay. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayo na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Anjay. Kasta sige nga Rod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay mama, adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla kano asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na ang maayayo kano ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kwa na. Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adatanig ti biyag ti kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken italaan nakita ariman niya ti rupa na mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay nga iti pay kasday a klase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka diti maipaiko kan ka, manong. Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo. Hardinero? Adamot na hardinero mi manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am. Kwasit akajong? Saan mat akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaob ingag sasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagrebangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, manong. Narigat mat ni ibagak asaan. Agyamanak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan kwa na. Iso ama panak tumanin. Asino ka di tinakitak anang salabay kan kwa na? Kunada mait, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Ang mga nutikabsat na tinakita manang salabay kan kwa na, nanang. Disentimot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda, anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Sikreto tala ang adwa daytoy. Arcadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Sana ka maikari, manang? Makitak lang ang naragsak ni ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa ti panangasikasom ken kuana. Ay, saan mo ibagbaga Takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan, manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, numaamuan na tiriknak kenkwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arcadio? Apay ko maakagurak, kit awan mat basol na kanyak, manang.
Dinamag ko nga main no napatig ka kinkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin, tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arcadio kanya. Awan pa'y lalaki anak karit na ak itikas jay apanangipatan. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit. Uray saan na nga ibaga apat-pat ganak. Mariknak kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga. Takunana, asaan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali mati panirigak iti biyang. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti adal. Kasasaan kan kinabak na. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am. Kaya't ko ang naragsak ni Arcadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyang, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo, anangag ko. Anya? Arcadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga, Anya ka di dayjay, manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta napudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di dayta, manang. Uy, padasap nga ipalapal ti ayat ko. Barang no maisalat. Amumot asawon day tanya. Eh? Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingput ka ngamin ka now. Mabainak mo't ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Oh, kayat mo ka di ang maunaan na ka. Ay, jak laki di ipalubos. Aday dyan nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Anya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumi kumakadagiti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kala kumadita takam matangkan. No detag ka matigagaram. Ay, agawid ka. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa. No kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidag. Lukatam kunak nay. Inapay damagan ni Ma'am. No kayat nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie. Makita ma. Makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insang putan ni Arcadio ni Angie iti agduduma a prutas, kanat nateng. Narik na ti balasang, ti panang ipatagkan kwa na ti baro. Naibaga na pay kan ni Elisa, akayat na anaragsak ti baro.
Sakbay nga ipulang na tibulod na abiyag. Iti may sang aldaw. Napan ni Esteban iti dakkel a balay. Kayat na nga isu ti agbalin a hardinero. Ngem saan a pinatgan ni Angie. Nagsubli iti sabaling aldaw. Tapanggep ng armen ti balasang. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas a napaulwan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban ang nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Tainak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan. Tadanggak no anya ti ibaga na. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sama ta pagdatunan, ma'am. Sa anak apa isagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminumot basit ah. Sana kasken ka nga awan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom ti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak. Limpyo akmat. Saan akmat asadot. Tisadot, tisaan alimpyaw. Dita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawag taon. Anya ka di ti gagara, Manong. Kaya't ko kumangayabrasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong. Ay ayatan ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusek ti bitwen, taubunak nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kayat ko nga ibaga itatana sa papay. Lipate mo dayta amarikrik nam. Ha? Kaya't ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Ah. Naingal ka, gapo iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, sana na maulit. Ikanak kumapay ti may sagundaway. Lading itak, ngam addan ay ayatak. Ay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Itatakasarsarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulok. Apay ang napudot. Ay, agawid ka. Tayong kagdigaws. Sa anak amang rabrabak. Amumayamot ti mang rabak. Mangloko ata iso. Sasawam. Kwasit. Dita ka man laingan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamag. Binasted nakmat ti sinalbag a babae nanang. Adda kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko na. Sino nga tati ko na nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko dahi akwasit? Mga nusub-subukan na kalaang ti babae. Kasta nga tananang. Di na kayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Day tati bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mat nga rod amabalin nga ikatak nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun, apay nga agpupudot ang nagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No ko mamaikariakan ka. Siya ko mati mangaramkan ka. Napudno ka kadi iti ibagbaga.
iti amin na pusok, ma'am. Ay ayatan ka. Gaputa sa anak ang maikari. Italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintagan ti tunggal may sangagragsak. Bak nang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikari akadikan ka, ma'am. Amo ti apaw. Ti kinapudnaw. Ti panagayat ko ken ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang. Isulaang tinakarik na ak iti kastoy. Ken may sa, kayat ko anaragsak ni Arcadio. Nanapudno kanya. Ayatan na nga uray amuna ti kasasaad ko. Ay, panagkunakat na pudnukan ka ni Arcadio, ma'am. Ket no talaga anapudno. Kidawak nga kalay sa kamin. Ay, sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanon nga no saan ang nakasagana ni Arcadio? Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat la maitugot no anyaman ti mapasamak kanya. Nagawid ka magbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amom. Uray siya nga ron, nanang. Diyak ninamnama ang makayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Unanang, ket isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo. Idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaag. Saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amangan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ating ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba nga. Anya day ta, ating ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay kumata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amo na ka din ti kasasaad mo. Wen manong, imbaga. Kahit kung nga ibaga, adi ka ko mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan na ang nga ayat ti mariknak kini Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abihang. Kaya't ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya, ipulang ti bukod mo, abiyag? Anya ka din ti sasawam, ating ko. Amukon nga dataning tibiyag ko, manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di itian niya ti pagsaritaan ta. Maipapan ka na kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Un, sir. Ngam, agurnungak pa'y para iti kalay samay. Kidawa ka di mo saksaktan tirik na, wen. Amumatan ti kasasa ti kabsat ko. Sir. Nang runa no saktan to tirik na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor ataning na. Sir? Amok nga yung pudnunan. So akid daw adi mo saksaktan tirik na, wen. Itikas ta ka sa saad na. Masapul nga road ang naragsak. Itinabat-bati pa yung aldaw na itilubong.
Gayan ayatan da Angie kan Arcadio, mama. Napudno nga tamat laday tang Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na ti kabsat mo. Kinasaritak, mama. Madlaw ko anapod no, Mike. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan ti makaamo iti magastos iti kasarda. Uwi na, mama. Iti kasta, daitan ti regalo ta. Noan niya ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamo amang iset iti amin. Kapinanom ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka, day. Di na magkulaang tada ka nga min di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kas lang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapin anuyo ka, day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamum ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita kan ni ma'am. Wan, imbay dito. Kayat na ti sumrekmet a hardineraw. Ha? Nalalaing ani Esteban, talimpyo ataaw. Saan akas kini kadyong nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas hardinero. Apay adi na kinayat ti anak kaw, kat nalaing mal. Kabaulan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie. Nga oray mabalo ka adagos. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kumaati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kumaan naragsak ta. Kat na naman ta ti sam-8 ti ayan ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? No mapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atob ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo? Isu nga rod nga imbagak at ti agdama ti panunutan ta. Saan kat at tinaliday taw ang mapasamak. Adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, kabila ang iha. Makumikom na tayo iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha. Basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam, iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman na kunay kada kayo. Kasta ti panangipatag mi kan ka, iha. Agyaman na kunay, Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama ken Manong iti kasarta? Ha? Regalo kunam? Sa anak pa anak kaurnong iti aramatan ta. Da Mama ken Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo kan mamam ti makaamo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasarta. Kababain da ito'y Angie? Isudakit din ti aggasto? Saan kang agbabain? Tay ko nakon, saan mo akinid daw?
At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Ngam, da kayo mati aggastaw para iti kalay sata. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inarm ni Esteban ni Angie ngam pinaay adagos ti balasang. Nagamakmat ni Arcadio, iso nga inturturod na nga inarm ni Angie. Sinungbatan mat nga rod ni Angie ti baro. Idinaamuan daro ni kanana Isabel ti amin. Dida nagkadkad, tadida kayata amasair tirik na ti balasang. Disnudo dagiti agina, nga isuda ti makaamu iti magasto para iti kasar. Akas regalo da, kadagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kababain da ito'y Angie. Isudakit din ti aggastaw. Saan ka nagbabain, Arcadio? Tay ko na kon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Hangam, da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa regalo? Kunada regalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasayaat kayo unay. Isu siguro, abinbindisyonan na kayo ti apaw. Gapo iti kinasayaat yo. Uray si kamat, Arcadio. Nasayaat ka. Isu asikat ipinilik nga inayat. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, hane? Kaya't nakadi nga ipasyar ije balayo, hani? Basit laang ti balay may? San akas dito'y balayo adakkel? Uray basit ti balay. No nasaya at lakit di at tao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang matadya basit. Ala, intang arudan. Nagpaala kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dagiti paboritok dagiti yani. O sige, intang arudan ije balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyamanak na umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asidaglaang mat ditoy. Inakmat mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan, may. Ma'am, Di da ko maawagan iti ma'am nanang. Angie Latan. imbag man ta kinayat mo ti anak ko, Angie. Nasingpet kan nagagat ni anak yun, nanang. Saan ko apagbabaw yan ti pan nakirelasyon ko ken ko na. Ay, agyaman akmat no kasta balasang kao. Ti ammo may katsan kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na, nagsaya at kalakit din balasang kao. Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Angie.
Kas kala Angel. Nagsingpet ka nga men. Una yan, nanang. Ay, intayon to iti syudad, nanang. Intayo mga la iti papeles mi kin ni Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamo iti amin, nanang. Imbagman, takinayat jay amo ni Kajaw ti may ijay balayaw. Ay nasingpet na talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha? Husto ka day tinangag ka. Agbalin a manugang kunamsamag. Wen kaka. Dandanen ti kalaysada. Isagsagana dang arudan. Agtagtagainop ka at ngatal daw. Kasano kumaakayat dati anak mo kas jay mag. Anya akas jay mo ti kayat mo asawan. Binasted nanto pa'y tilimpyo nga anak ko. Jay tulakot anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga ro ti anak mo ano kasta. Ang pudnaw ti bagbaga. Pudno nga tati imbaga ni Flora. Nga agayan ayat kanundaan di kan Kajaw. Mamat pa, ti ka matitibag, baga da bakit? Di naktupay kayat, di tukid din kwasi ta Kajong. Day tamat nga raw ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti day babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan napan ijay balay da Kajong. Anya? Napan ni Angie di balay da Kajong? Un nga raw, nakitak akadwa da jay katulong ni Angie. Sinalbag. Agpay sumsakit di Apay ngay anapan day di balay da Kajong? Saan nga ta anapan dalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tatingamin singasing ko, kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar kan reception. Sikalata, madam. Ngam adam baboy kaw. Paparti tayo mat ditoy. Tapno adamat maangay apadaya ditoy lugar may. Di na kun awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laangan ti awag ta iti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Sikalata, abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Wan abalayan. Ada ngamin baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad. Dito'y dan ang makidaya. Wan abalayan. Ado ngamin ti kakabagyak asaan ang makapan di jay syudad. Imbag ta nasabat ka ditoy, Petra. Anya ka di ti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mal. Awisan kayo kumanga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte da ito'y abulan. Makidaya. Anya ka di nga okasyon. Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception ni Jay syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya! Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo. Kinayat ni Anjay ti anak mo. Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may nga ayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jay laeng ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang uray no kasta. Awisen ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat, inton agpadaya da ka diyong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan. Na-acceptar mo ka din nga inatiw na ka ni Kajong. Anya ba ngay? Agkalay sa damaten. Awan mabalin ko.
Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka diti plan-planuam nga ramitan. Jak paya mo. Ngam ipakita kini Kajong adinak payla inartapan. Iti anya awagas, ti panangipanaknak mo, analalaing ka ngam isaw? Day ti planwek nanang. Ay nanak ko, lipato mo, tainawis na tamuti na. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw, anak karagragsak da Kajong kunti asawa na. Un nga rod nanang. Anya nga tati adda kini Kajong nga awan kanyak. Apaya binastignak ni Anjay. Ay katisuda siguro at tinaituding iti tunggal maysa. Sino nga tama tinaituding para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta Kajong bus na, nagbalinkit din nga asawa na. Ay, kaano, kan kasanuak nga tamay, makaasawa. Ay katamangan nupadang betla ang agtaltalo nati matumpongam. Saan nanang? Mang sapulak itikas kini Anjay. Day ipanakkel kumat kumaa. Ay naanak ko, nagsaya atin ngay no makatumpong ka iti kaskin ni Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taksi apagbiyahe na. Mayat nga agpaiso day ta mama. Adan makuna apagsapulan na. Mayat at talaga. No kayat na ti mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat na ti mapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamot gayem ko di driving school amang isurugan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da itoy. Isu nga namnamaet nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita Harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita Harden. Nabayag ka din. Wan, sir. Danda ni umunagdayjayan, Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. No kasi amalpas nga aglinis ijay. Ha? Iso tagtimpla iti gatas ni Angie? Imbaga ni Ma'am Anjay, asaan na niya itimplaan yung agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir? Nagasat nga rod ni Angie no kasta. Tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing asikasuan ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut day ta relasyon. Wan nga road, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikati mangad nga ni. Sikati agadan. Saan kat asya? Kaya't kung adda akanayon iti sibay mo. Amangan no maulaw ka manen. Adamat ni Manang Elisa kadwa. Mayat nga agpaiso no amom tagmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat tapapanan. Sige, nuday tati kayat mo, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam at taksi. Di mo ka di kayat, hani? Apaya ka na yun na makitak arumor ti anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo din na magkankwana kaka. Adayuak nga main. Pasaray makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnanay ti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kadwa ni Anjay no kasjay arumwar. Agmay may samag. Damagag to, no makapanak ijabalay da. Ibagamtuman mo't kanyak no apay? Apay ka di akasla ka na yun na sipsiputam ti anak kaw. Yamjay anak mau. Nakitak ang makiin-inom ka dagiti sanggar alalaki jay tsanggay. Nay, imbagta na sabat ka anak kaw. Adda ka di bagam nanang?
dinamag ngamin kanyak ni Kapetra. No apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan nyo idan nga italtalot, nanang? Agad-adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Kasta ka day anak, ay imbagman. Ay, ada ka di inaramat mo anagadal. Binayadan dan, nanang. Iso nga impasnak ko, takabahapain mo't. Kat, amom ka din ti agmanehaw anak. O nanang, anda pa yung lisensya ka, kas driver. Nagbiitay na anak ko. Kaano lang di pa nagasawa yaw. Ita, amo maun ti agmanehaw. Hun nga rod, nanang. Ay na, di pa rin siya latamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbagbagwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigatan na kani. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Bayan! Agdiritso aki dyan tilugan! Ani, patib karam ti pakinakam mo. Lumaban ka. Pero gusto yan. Ah, ay, saan ka sumuko? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da itoy? Manong, ada kami ni Angie dito sa ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, tanaka-dextrose ka naka-oxygen. Inakpay kitaan. Hawan ngamin signal ija unag, iso arim warak. O sige nga rod. Asino ka diti kinasaw iti cellphone, iho? Matartakan takamat. Ni Arcadio, mama. Adada ka na di ospital. At Diyos ko, kumusta ka no ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na, mama. Inta ni di ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti ko na ti Dr. Barok. Babaan iti resulta ti laboratory, aginaw kanu ni Anjay, iso ana ulaw. Ay, kunaklakit din niya itayan. Ang kabaalan na nga ti agsikog. Napigsa ti pakinakam now, mama. Kabaalan na kanaw. Ang mga numarigatan nga aganak. Deta nga rutim bagakan kwa na, mama. Oh, sige, tamapanak iti ayan na. Sige, mama. Tayo nakpay gumatang iti kayat na akanan. Adda awit ko, Barok. Ala, mapantan iti ayan na. Kumusta kan, iha? Pinagdanagnak iti husto. Apay ko maamadanagan kayo, mama. Kastoy gayam ti aginaw. Amom nga aginaw ka? Saan ko mga ibaga kada kayo? Tapno surprise. Ngam naulawak mat ngamin. Nadili ti binulan ko. Iso nga amok, mama. Ay, pilya ka talaga. Ang kabaalam ka diti agsikog, iha. Kabailak, mama.
Masapul nga da ibatik akasukat ko. Noan yaman ti mapasama kanya. Saan ka kumangag sa iti kasta? Mama, uray saan tayo akayat? Di tayo ko mapagladingitan dagiti na ito yang ama pasama. At danton apo ko. Madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into naganak. Bilibak mo't itikabsat ko, mama. Amo na nga pagganti biyag na. Ngam si tuturad na nangawat. Iso nga rod ang madanaga na kiti mabalin na mapasamak iho. Ura siya, mama. Sigurado ang marigatan nga agsikog. Nang runa no madanon ti panaganak na. At danto pa'y dagiti na salunat nga ganak. Marigatan da pa'y. Kasanon tulaangan ni Angie. Intundumtang ti panagpas ngay na. Nakurang asyam abulan ti urayan tayo. Taginaw maten. Basapol apatib ka rin tayo ti pakinakam tayo. May papan iti day to abanag. Day tatibilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo ka nun ti agawid, kung ti doktor. Apay nga rin analiday kan. Kung ngamin ti doktor, masapol ka no ti anad, gapo iti kasasaad mo. Amin kayo lakit din kat madanagan. Tuladin dak ka di. Gapo iti panagayat ko kada kayo. Kayat ko ang makaibati ak iti pakalaglagipan nyo kanya. Ha? Pang-aasim kumamot Tasaan kang agsao iti gasta? Saan tayo kumangagbalin ang managing bubukod? Noan niya ti mapasamak. Awatan tayo latan asipupuso. Sapay kuma. Takaskan katikinatib karti puspuso me. Ti panangawat ka dagiti paspasamak. Ti mang palagan itirik na. Ngam no saan mo nga awatan dagiti pasamak. Marigatan ka lakit di nga agad jas. Ara kanyak, na isang sangayan ka. Si kalangarudan ti adda iti kasta kasasaad. Si kapay tinatibkar. Agsipod ta inawat ko ti mabalin ang mapasamak. Tano agsanuong ak iti suling agladingit. Ad-adda ang maidalita. Nay, si kamot gayam Flora. Na ospital kanumot ti banugang mo. Naulaw, taginaw nga men. Nakapsot siguro ti bagina nga aginaw. Aginaw lang, maospitalan. At dagayam sakit na. Ang dayawag kit diya, tauray at sakit na. Kaya't napailang nga isaragat ti salon at na para iti ang balen nga anak na. At sakit na. Imbag tadi na linapdan ti panagsikog na, no at daghayam sakit na. Dayta ti pagkitam anasaya at nga asawa. Kaya't nagada ibati na iti asawa na, no adda man bilang mapasamak ken kuana. Ay, saan ka maawatan? Anya ti kayat mo asawang? Maawatam to, no mapasamak ti ibagbagak ang mapasamak. Ho! 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 San ka nagtaray, Anwang? Ay, nakigtot itilugan ang nagsartan ka nagbusina. Pasensyakan manong Esteban. Ah, Nagtaray mo't ang tinwang mo, edi nagsardang tilugan ka. si kaamat gayam dayta sinalbag ka. Imbag ta dinak intaray tinuang ko. Oh, akin lugan dayta in manihom. Saan anaruam tinwang mo ang makangag iti busina tilugan? Iso nakigtaw. Amumunti ag maniho? Nasursurok mo't Ay, papanam ka day. Apay nga ukod mo tinwang mau. Inak kumailugan ni nanang iti pasagad. Saan nga na makapag na? Ipan ko kumay di ospital. Ano ni nanang mau? Naigalis, ket natulid. Nadangran sa amot ti patong na. Sana makapag na. Sige, hintay di ayan ti madanon tilugan. Tulungan ta ni nanang mau, tay pantay di ospital. Agpaiso ka di.
Awan ngamin kwartak apangarkilak iti tricycle. Ala, Intan, ang mga no adadakas pa'y ang mapasamak ka ni nanang mo. Sige nana, agsimpa kayo ni Tilugan, taipanda kayo di ospital. Itulod na kami ay baraw. Ay imbagman, tayo may ka dito'y pakadanunan Tilugan. Amangan nga may numarigatan kayong aglugan iti pasagad. Nungay bigla nga agtaray tinuang amang iguyod iti pasagad. Ay, agyaman kami baraw. Nagsaya at kagayam. Kasta ti rumbang kada tayong agkakaaruba, nana. Datayo ti agtitinulaw. Kastan tumot ti aramidan mi baraw. Nung amin dumakat at dama di agalad may. Nalaing kami nga umapal. Ay na, sorry baraw. Numaminsan, awan na saya at ngait din ti apal, nana. Ti apal, kat pagsakitan na laang tinakam. Kanayon mo ti overtime mo ngagpasada iti taksay. Naladaw ka asimang pet iti rabi eh. Dakelan ti tiyan ni Anjay. Umadani pa iti kasangay na. Kabulanan na ngagpaiso into numay abulan. Kasangay na pa'y gayam. Isu nga aggagawaak. Tapno isa ganaak ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basitan asan nga imataki ti marikrik nana. Ngun nga ron manang. Sapay kuma. Tatuloy-tuloy akasta. Masapol amag na magna. Tapno mawatwat. Kat saan amarigatan nga gana? Inak awisan, takadwak amag na. Ay, itimplaak pa iti gatas na. Maiparit mo't ngamin kan kwa na ti kapay. Inayadan tala ang timag na. Kalpasan na. Agsubli tayo jay balay. Tainak manan agpasada. Kabailak timag na nga oray siya. Ay, Mabalin mo lat ti mapan agpasada. Diyak kayat nga agmay-may sa ka iti kalsada. Ay, di tayo laam mo ah. Ang mga nuagulaw ka. Kasanon no siksi ka. Unay lakit ti danag mun ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ay unay-unay kan ka. Ha? Anya day tangay unay-unay mo ako nam, honey? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagtungong kanya. Kasta ka kumamat iti agbalinto nga anak na. Siyempre, honey. No kasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta mat ti anak ta. Marigatan ak ngaminan. Kayat kun taginan na. Ha? Ti anak tanto ti pakalaglagi pa nyo kanya. Iso ti ibatik akas lakasukat ko. Ha? Anya ka din day ta asasawam, honey. Intun umay abulan ng tikasangay ni Angie. Saan ka din nga isumuti imbaga ti doktor? Panaganak na mama? Wan iho, agsagana tayo para iti kasangay kan panaganak na. Kasla double celebration na mama. Wan iho, sorpresaan ta ni Angie. Celebration ti kasangay na, kan ti panaganak na. Babaen sa mo ti anak na. Isumo ti resulta ti ultrasound. Day tamo ti bagada iho. Babae ka no ti apo ko. At ganto basit nga Angie tayo. Arkadio, agring ka. Nasakit ti tiyan ko. Ha? Nasakit ti tiyan mo, honey? Ay, kasangay mo ita. Happy birthday, honey. Agyaman ako na yani. Anek ko, mapanta ni hospital. Talaga nasakitan ti tiyan ko. Sige, tayo nakisagana tilugan. Sublian ka intun madamdama. Apaman amay sagana tilugan. Manang Elisa, pakisagana ti alaan mi di hospital. Wan, umayan! Agyaman nak. Hello. Sinapsapa mo ti mawag barok. Agpaluto ak pa iti sagana para iti kasangay ni Angie. Mama, adda iti libur room ni Anjay. Marigatan sa. Anya, agpas nga iti kaaldawan ti kasangay na?
Awan nga ron, mama. Nasapa ang nagsakit ti tiyan na. Inyag ko adagos dito ospital. Dayjay libur raw. Sige ta, umayak ni Tan. Iyawag ko di opisina saan nakasumrek. Sige, mama. Urayin da kayaw. O sige, bye! Di kay kumaagladingit. No, anyaman ti mapasama kanya, mama. Adan ton anak ko nga ibatik ka na kayo. Anya ka di dahi ta sasawa mo niya. Kaya kunti na na, mama. Iso ngayon ka gumag tinagsikog. Tapno adda ka sukat. Hindi ka kumagsawi, di ka Stanji. Saan tayo kumaapagladingitan ti mapasamak, mama? Diyo ka di kayat nga agina na ako. Ijay, awanan ti sakit kan ringan. Agas lang ti mangbibiyang kanya. Iha. Mama, medyo nabayagan iti delivery room ti asawak. Barok, agtugaw ka pa. Ay. Ada maulaw ka mangkitkita kan ka tumakder kan tumugaw. Agnerbyusak matan. Apay ngay nabayagan. Ay. Iso ka ti daytan ti doktor, mama? Congratulations. Ah? Babae ti maladaga. Lading itek. Oh? Awan gasat ti ina. Anya? Anya. Ay na, nakaayayat ng ubing ni Baby Angeline. Makaparayo nga rod, mama. Barok, mapan kami ni Amerika. Saan mo ko maabaybayan ni Angeline? Kanayon da kanto nga ipawitan iti paragatas kan paradaya perna. No sa dino man ti ayan itan ni Angie. Nalabit ang maragsakan amang kitkita iti kinaragsak ti anak may, mama. Ayabam to ni abalayan di vacation house. Tapno ada kadwayo ang mga sikaso ka ni Angeline. Ma'am, kasanuak ngay mo ton. Agawid ak ka din. Saan, Elisa? Agyan kalata ditoy. Ipawit minto ti sweldo. Ay, agyaman ak, ma'am. Kunaklakit din, no papanawon dakon. Masapul ang maasikaso na imbag ti apu ko ka ni Angeline. Tapno jak makabasol iti anak ko. Gapaw, iti naindaklan a panagayat na. Kinaykayat na tinangtad iti kasukat na. Uray am muna, nga agpagad ti salunat na nga agsikawg. No sa di naman ti ayan na ita. Ipasigurado ka nasaya at ti masakbayan ti imbati na kadatayo nga anak na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, naindaklan, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.